Halo, guai, dam ya mo. Mat kha som na kwa. Biakin khan. Hi gol sim khat tu ni kapit kana hi le na zo sa mi nge. Ina percent thu pa to. Zanin khalin ino hu ina ong phel pi na sungam teng. To khite tan se ni bolin ken tu ni kapit thar ki chite mo. Kapo kana han chiam le biakin khan golpi khat ma ya na man si set thei tai ngina percent thu pa kapet thar hi dan nungina biakin pi sung ka hi chil nai na tu na ni ve 9% thu pa to lemta chidi hi khan bang chial lenga hi man bi let kha bi janga za ko pe mangen ding hin mo ina khan gor sim pi som ni pat le kim khong hingel khan chin mo ina percent thu pa to na maninge ina kiute khong hidani na kana bol ke hina te kiute mo sedan khong ina na hi ina ke jong lum kim ma nge pasien in bek tham lo ina now pangte Sunday school te khon jang zel to te ko jong angol te na por pimi te to khat ve meeting khong kan ina zero hi na abe sai na hitanga kong ta dan mo o hi na to khem pe pel hia ina iting mo am pe mangin wate to kizomi khabi jang zel kai chang wa to in percent thu pa ta to na kila khemang khin sit ina vek pi na hall carpet koi namun ki so ke le nu na ma mai kum simina ka tho je local na khem pe jang te nga khai ji jang we tu kuma pe itenga mo ki be lap kum nung kum ina hi chila nung kum son chi bang iteng on khat ko nge le nung na be groi mata na ten wa thiangi to pa thu pa chini na to pa ding hi de sun to isep za sun isep te sun te to han jam to zel ni chi jong athakina yam na cheta thang pe no mi nge to pa thu pa chini le